Mbaye ikaze kuri Red Pill Rwanda mu makuru yacu ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Kuri ubu umuhanzi witwa Nemeye Platini musanzwe muzwi witwa Baba biravugwa ko ari mu makimbirane na producer Clement, nkuko Clement aherutse kubyandika avuga ko ngo uyu mucuti usanzwe ari mucuti we Platini yaba yarenze umurongo. Abantu benshi bakabihuza n'ibyo yamuririmbye mu ndirimbo ye yise 2009. Hagati aho ariko abasengura iby'umuziki baravuga ko bamwe baravuga bati ibi ni imitwe Clement ahimbiye Platini kugira ngo indirimbo ye iboostinge igere ku bwamamare bushimishije, ariko abandi bakavuga ko ibi binashoboka ko Platini yabagiranye ibibazo n'uyu Clement. Hagati aho witwa Jihad yabyinjiyemo ubwo atajya ari fan, ashinja Clement kuba umutahira kwa Nemeye Platini, akaba ngo ari we uri inyuma yitandukana n'umugore we. Batandukanye nyuma yo gutahira uwo mugore, hanyuma akamubyaraho umwana, maze uwo mwana akabyarwa atari uwa Nemeye Platini. Ngo byaje gutahurwa rero ko Clement yaba ari we mutahira w'umugore wa Platini. Ibyo bikaba ari byo biri kuvugwa muri rusange, kuko Clement atigeze asobanura icyapfa na Nemeye Platini. Jihad yavuze mu mvugo zindi avuga ko nderera abandi ari we Platini yatahuye ko umukoresha w'ikoro ari we Clement, ubu badacana uwaka. Ibintu bishimangirwa n'inyandiko mvugo ya producer Clement aherutse gushyira hanze abwira Platini ko yarenze umurongo utukura. Ngo bizagenda ngo Platini yamenye ko umukoresha w'ikoro ari we wamusenyeye atinze, ku buryo ubu ngo nta kundi bizagenda usibye gutandukana. Nyamara kandi ngo bakimbiranye n'aya makimbirane bafitanye yaba ariyo arayo gutwika nk'uko abasenguzi mu muziki babivuga, kubera ko Platini aherutse gushyira hanze indirimbo ashimira Clement n'inzu y'umuziki we, ari naho bavuga ati umuntu yashimira tundi hanyuma undi akamuvuga nabi. Nibyo ntabwo bisobanutse, abantu bashaka ko ari imitwe bya bindi bya yagongo bwamamare bushingiye ku kinyoma. Ibi ni biri kuvugwa muri Kigali. Indirimbo ya Platini twabwira ko nyuma yuko Clement producer Clement muvuzeho ko yarenze umurongo, indirimbo ya ise boosting igeze hafi ku 400 bitarenze icyumweru rero irimo irakora. Hagati aho nyine by'umugore wa Platini n'umwana babyaye utaru wa Platini bigatuma nakora divorce. Ibyo byarabuzwe cyane, ntabwo tubigarukaho hano kuri Red Pill Rwanda, ariko bisanzwe bizwi ko abagore akenshi bakunda guhemuka mu bintu bijyanye n'imiryango muri rusange. Abavuga rero ko Platini ari imitwe ari guteka we na Clement kugira ngo indirimbo yabo yamamare na wabavuguruza, ariko n'abavuga ko urwango rwo rushobora kuhaba kubera ko Clement yaba ari umutahira mu nzu ya Platini yishakiye, hanyuma bigatuma banasenya ariko Platini ntamenye uwamwibye. Nabyo ntawabihakana, ni ubusesenguzi rero dukora kuri Red Pill Rwanda. Ubwo nawe uko byumva bitubwire, ariko ubundi ibintu bikomeje kuvugwa. Ikindi kiri kuvugwa hano ku mihanda ni Element utakiri muri 155 studio ya Coach Gael. Biravuga ko yasabwe rero gusinya amasezerano y'imikoranire mu ndirimbo aririmba, ariko arabyanga. Ni nyuma yuko yarasanzwe afite amasezerano yo kuba ari producer. Ibi rero ngo byateje akaduruvayo ndetse n'umwuka mubi muri 155, kuko 155 yabonaga iri gutakaza amafaranga menshi ku ndirimbo za Element. Umuproducer akaba n'umuhanzi, nyamara nta kontra bafitanye, ku buryo ayo mafaranga yatakaraga ngo nta kundi yagarukaga muri rusange. Ibi rero Element ni nyuma yuko avuye muri Country Record akanubwa kumvikana n'uwitwa Nopja wavuze ko nta kibazo ufitanye na Element. Ibi bikaba bitanga isura ko uyu Element ashobora kugaruka muri showbiz, akagaruka asubira muri Country Record nk'uko biri kuvugwa kuri iyi mihanda yo hanze aha. Platini rero na Clement imitwe yabo ku bijyanye n'2009, kandi twabwira ko umuntu witwa TMC nyine atigeze yorohera Platini, amubwira ngo ibyo bwako nagutajya mu nama vuga uvuye aho, kuko n'ubundi kugutaba mu nama nta kintu cyawe natwaye. Dream Boys yarasigaye, ushatse wakoresha izina ryayo ugakomeza ugatera imbere, kandi buri wese yakwambara umwambaro wari wese muri Dream Boys, uko imyaka
twayikoze 10, buri wese yafatamo experience ashaka. Platini rero yaherutse kwibasira TMC baririmbanye avuga ko yamutaye mu nama, indatwe yamutaye mu nama ngayo nguko. Hagati aho mu yandi makuru y'ibyamamare witwa Kabi Lame, uyu ni TikTok ukomeye cyane, umusenegal akaba n'umutaliyani, yirukanwe muri Amerika kibuno mu maguru. Uyu ni umusenegal nyine n'umutaliyani uzwiho kuba ari uwa mbere ukurikiranwa cyane kuri Instagram. Byagenze gute rero? Umutipe yaraje ngaje Arizona mu nama, nuko iminsi yari yagenwe kuhamara ngo iratinda. ICE cyangwa se Immigration Enforcement Agency biramufashe maze iramufunga. Ariko ngo uyu Kabi Lame yaje kwemera kwishyura, maze bamurekura abona caho asubira mu Butaliyani iwabo. Twayibutsa ko uyu mugabo wari umiliyoneri cyane mu madolari, kandi ibintu byinshi abikora kuri TikTok, ari naho yamenyekanye cyane ku bintu byo kuvuga buragi no kwereka ibintu uburyo bikorwa ariko utavuze muri rusange. Kubera ibyo rero yagiye abona abasponsa benshi b'ibigo, ku buryo ubu twavuga ko Kabi Lame ahagaze muri miliyoni 20 z'amadolari. Ni umukire rero, mbere yari yakoraga muri kampani ya mekanike, aho yakanikaga ibijyanye n'amamodoka n'imashini n'ibindi. Muri Covid rero akazi kabuze, nibwo yiyemeje gukora ibintu bya TikTok bizana kumuhira cyane muri rusange. Ngayo nguko rero, reka tubashimire. Aya ni amakuru yo kuri Red Pill Rwanda ajyanye n'ubwamamare muri rusange. Ikindi twabwira ni uko umuntu wamenyekanye cyane nka perezida wa Zambia, uwo bita Edgar Lungu, yitabye Imana muri South Africa, Pretoria. Biravuga ko mbere yuko yitaye Imana yasabye leta, guverinoma y'ubuye na Hakainde itigeze imuha uburyo n'ubushobozi bwo kwivuza, bikavuga ko yagize uruhare mu rupfu rwe. Nibivugwa rero ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose. Reka mbashimire, mbabwire kuri serivisi za immigration ndetse gusaba ibyangombwa mu Burayi, Canada ndetse na Leta z'Amerika. Twandikire kuri guteranya 49 152 18 10 6 Kambashimire mwese rero, umunsi mwiza. Ikiganiro cyacu kuri Red Pill nakagaruka.